Ayam daging 2, ayam 3. Nasi lele. Soto rendang. Habis itu mega 6, daging 2, ayam 3. Yang tiga dalam tadi daging 2. Daging 2, ayam 3. Ini soto ayam, ada soto daging. Banyak. Jam makan siang cukup ramai, guys. Isinya full. Ramai. Ramai, guys. Waktu makan siang full. Tambah pekedel, tambahin lah. Minumannya jus jeruk. Makannya soto rendang, minumannya jus jeruk. Mantap, guys.